Tri slučaji na fizički napad se registrirani во istočniот region za period od samo 24 časa. Mestana nervoza i problemi za policijata bile Štip, Kočani i Vinica. Vo Štip, 53-godišen rabotnik na Štipski Isar je žrtva na napad na gradski od Pazar. Incidentot se slučil dodeka rabotnik od koji rabotel vo sektorot za javna higijena bil na svojeto rabotno mesto. Agresiven i nedoličen kon nego bil Štipjanec na 56-godišna возраstu inicijali M.I. Slučajot je prijaven vo policije i po kompletiranje na isti od protiv M.I. bide podnesen so odveten podnesok. Maloletna devojka od Kočani pak bila napadnata na ulica od nepoznat storitel. Napadot se slučil srede bel dena, slučajot vo policija go prijavil neziniot tatko. Za incidentot informirani javen obvinitel i se raboti na njegovo raščistuvanje. Nažitel na Viničko selo Jakimovo sosedot mu došol doma i go napadnal vo semenio dvor. Pričinite za napadot se ušte su utvrduvat, a po kompletiranje na slučajot, protiv napadačot ke bide podnesen so odveten podnesok.